Kasiba ar khat nyotrik ubanai balai ar jar apnriu ka gospel at kum uyonis kelenang basan dekat kebenekong haduk khandriu ladon kejing khawai niam kiju bat ujisu lalik kiu se Jerusalem teladan ha Jerusalem hajan kaphalar langbrat kawai kapung kia kabalakot bet satha hakdin Hebrew kabadan santelikit tengkong hakini tengkong la thia bun ba kibapang kibamatla kideko bat kibayap siliang ladan hangta uwei ubriu ubalapang lalai phau prasnem habau jisu ulayo iya u bat ulatip ba ulat thia hangta las lemba ula ong ha u phikwa ban koi uta bapang ula jubab korang ba ngamdan manu uban pengam yanga hagapung habalapan khi ya ka kat bang adang persyang hiar manga uwei pat ula poi siwa uji sula ong hau yeng jot simra yala ka jing thia bat toyat margum tahi lapun ko ya utau brio bat ula ra yala ka jing thia bat ula yat te kata kasngi kalalong ka sabat kumta ki ju kila ong hau tau brio ubala sya pen ko menta ka de ka sabat bat kamlong ka babit ya phi ba phinra yala ka jing thia handai ula jawab yaki uta ubal penkot yanga ula ong hanga tora ya kajing thia jong phi bat toya kila kali ya u ai utau bre ubala ong ya phi tora ya kajing thia jong phi bat toya handai utau bre ubala sya penkot sim itu badai mano namar ujisu la cha lengai nabaladan upai pai ba belin uba ya yang hangta hadin ujisu la lap ya u ha ke tempel baru ong u hakmi pilakoi wat laptop shu bakan omngat ke ka bakham sniu happy utau bre ulalek bat ulayathu hakiju badai ujisu walaupun ko ya u naga dau kiju kilas dang ban pendik ya ujisu namar walaupun ko ha ka sabat ka gospel jong try kejingero ya mego Chris ki kentin jo gospel kin sa yagi pop jingi baro kin sa yagi jing enja jingi baro kin sa jing pang stam jingi baro